Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kesorkar Assam buatlah dah ketip makna bagi deki jaka jong ke Meghalaya, Henry ke kentur jubor bek. Bar ke JHADC kan Yangskem, banyada ya ke kendo ke Siam. Bat kanam ailat watang kendiat ke jaka ban lej saka Assam. Ya kani la ong do CEM ke Jaintia Hills Autonomous District Council ubat thombor Shiwat. Haba ya keren mat kilat pathai kubor hadien ke Jing Europe ya upot Usam jong ke dorbar senong Mukro West Jaintia Hills District mentakasngi. Ubat thombor Shiwat Harengkat kidikot ke Executive Committee jong ke JHADC kila her sakasnong Mukro ban jurip ya upot Usam jong ke dorbar senong Mukro. Ubat Shiwat harengkat ke kinhon jong u kila le jurip nengkong ya ke 0 point hamuta siang kuai kepada ke jing sedang jong upot Usam jong ke dorbar senong Mukro. Usi yang mulai atu bah ke jing jurip ke isi kala lap shisha ya ke jing kentor pot jong ke Assam bat kala buru wat ya ke Forest Beat House hopo upot Usam jong ke senong Mukro. Usi yang harengkat ke kinhon jong u kila le jurip ya ke jaka bajia ke jing syasiat yap jong ki sanut ki rangba jong ke senong Mukro bakin tobru ya way Forest Guard jong ke Assam haga jing siat pathar ki purit ke Forest Guard jong ke Assam kabala jia haga arpo artri ke benai naiwing halum palang Mukro bat penlong ru ke jing sngap jar ke 10 minit kum ke dak ke jing snolem ya ki sanut ki bala khlatno hadin ke jing jurep usi am ula penlong ya ke jing elang bat kinong elam snong jong ke Mukro ki bala pensngo ba ke jing dan jong ke Forest Beat House jong ke Assam ke bala snabe an hakle sanaro Mukro kalong penban ki ding penkiang ya kinong song snong kamtam hakarep karyang go kani uku go sai ta yu cham ka wa mriang ya te kani wan ni wan yu hiar gom tu yu cham ka wa matang mo guru te kani ka ani sir mu kani wen kani ke sura ko lai te kani ke por mu kucha no kucharo Kini ke map da yuk na do usnam days pa ruhun the notification da permit da council achwau ya state ni dai tahu je ha do ini kan kilometer am ni mula kan more or less pra kilometer tarai mah Gambar kampe ru dunamo tamo kampe dau ra hi le ya gini ke pata kila loading go ro la go to sini ke dau ra hi se dong pa i sini go oh iya begitu rim kan Kurim galis Kurim sebelah panu petengge. oh ebi office Nagaliang tuliram ronghang man kamu si em yang kau gas karbiang long. Kelamu kutu gas ni kuwa uang i tok ki illegal settler. Ha kuwa ka Indian Constitution da ong golang baka fundamental rights. Kunumbar wa kakande da ong bawa every Indian citizen can settle anywhere within India. Tangwa hadu uman kate ila kondemina bentau tuliram ranghang uman kamu CM yang kebes karbiang long hakwa kelam kam diktin pada uruman kam CM pada man ignoransu ya ka ain kat kam ka Indian Constitution ila ong kam te wato wa iwaro lada mani karbi lada mani iki khasi ki penar bun i emi hapo ka kari yang dari India teka dagam te ina bentai ni le kondemi kenang wa ka sarkar ko wa hakmat le kenang utip mit ka wa ina kaliang iman kani ke jingklam o i kondemi o na benta ko ong wat i damani ginong India damani ki illegal sitla ketu do tin ko wa bakla ha wa iman ginong India memman ki 71 ya le se man ko waktu ko notification hati dua demi ke suruh dia state mo dia ketun teman im before was slice dia ga Meghalaya kan di lokal iya ketu teman ngasyam not batari nak ketu ko border state mo not related with this to saya wir ko akli pima pat la lain kan dulu kenika apos yung ga Assam em go sepo po yung Meghalaya kalau lagi ni betul lah kenika Beat House kenika Forest Beat House yung Assam em go sepo la da ong 0 point tani wai emi hitai to emi 0 point itani wa live was stop
ketu tak ke 0 point tu wai lada itu ke 0 point wai lek ni ka asam yo kau sia support me kali awak set up ya BOP forest BOP Ketes saya kam ong le ong man yuki kas asami ka bonobor ka wani wale ko kantam hagini ki thau ki wa em hagini ki thau block 1 block 2 ka dele bega approach bega nalaru da tip ko bad da yoga te da kwa go le ba di bor ni ma yo lo si boy em intention yo ka go chelendet ko imiu tip hi ki jingmut yo ka approachment yo ka ta ka dele bor bega te la dele bor ko la i wala i tamle bori henry i yen ha ka te no rim ko wa i puskem ila ne yen ila ne dawai ya ka ha ko i ka kam ki wa da yu i ka kam go da em ga notification dan ka em ka kam de register ko ka area do i ba so ka wi la kam ong pi ji to o ka khanduli mo ta ka khanduli la ka ju hi da po ko por na la da kisha kam gi la ne u put la ne u pun apos nyawi i ka tu i ka tel man da li pa in ma ai ta li bon gi thao yong ka tu ki wa da thung ding ko thung sla cha thung se ki thao yong ka se du man chaban dang cha khamat jo ka chang khanduli la da bon gi thao i ka te te man i long ba kam gi te gi te la dep submit ila sa state government ada penting ila wagini gini ka thao ko kam state ndo kam do state council teman iya gini kita tahu yang ikat kamu jo pat jo ikat kamu lo sumari i mat yes kem im ho do iki dala da po kita kebentar ko baik yo te po samle iya ki tahu im ho do iki jak iki tema sia hak sok kamu ule ga kamu ko ai to ni ga sil ni wat tu ki chang ni tahu ko em jadi tu man kete ke jo ko ai termasuk Allah sepertinya man ketu ke jeng kena lene ke jeng kelam ke yang usi em yang kekar bi anglong ngai hanga semen nga penrem jur nimha lada him hi gin skiat kamon uong u gite ginang chong chnong yang ga chnong mukro oman gi gbe kamu ong no nadu uslem tijar kendis pa an rupa pra wagani ga chnong da em ga na upo usam u da em go kite gi bru da em ga ginang chong chnong da em go gi wa chnong nadu to uslem te uongon una uman gi ubi an ga te man da bakala ngai te man nga man da kondem jura ya gitu ku jing ong yang o to wa hi chem le man ba man uman gi te di tno mu kro me man be an ite jing chong ngayo man le to ba than ukna le to ba than ong te man ya sam so wan be an ni ma idem ka mu kro ka da em go pu sam ubia kan ka moli inspect ini de pun yogi ya ga 0 point hadu haitu po ka kam gitu di map ka kam gitu di boundary ko de lai ne henry le to ba thanu ong na wo chong be an ka asam ka set up ka ya ka forest outpost ka ka chapo chini cha perdi chinong le chapo ka chinong mukra ki ba thanu so le be an re wala ka te la i ong iman ya ka ni ka jing ya kalam le ni ya ka jing le yang ka asam daw ya pembai kamu ong chief minister ka asam ong na mper ya gawan ka jing ya encroachment ini hitai ye pembai lani ye kendria hagawan apa i emi ke te jingkan mental da man ki asam ge udah sia cha makhalia la man le pembai da bai ke lem ge makhalia ge sia asam la man le pembai da bai ke emi ke te jingya kermen ber ke jing kwa ule te ila da perkhat i bada ong da ong yo ha chinong le ni ma ayu pi ke kwani to ka financial assistant mo i kam ka council da emi jing perkhat i da ya klam ila po state committee daw i daga yu i daga check le daw i daga won ka kadur ui tang ui ka tema kat tempu yu ong pi kadlu ui ni ma ti pi ya ka social position yang i council da ji to ui daw i teman man da i da dapat tipi pi wa ina ka council daerah iya gini ki wacha iya gini ki victim mo di wada cha penyap ini wada do kam pa ini do pi wala ikan wacha ite bori kam ko to ken ko punyo kam ko te katak ke jing empty lang wa gini ki buru da cha do i mesin yang ki dia kata ngat kai la mukate ong bai pi ui katen ma
Iwan ulek tak dong yutip lahi ke komiti dari pembaji sirup wakatau teman itu yo penting ni. Yang ini sini IM1 ini bentar uya kelam leleu interfere hanya tak kini pembaji put atau diga asam memkalia. Ikijingwang yang ini istik baik bilukat ya ka jurisdiction yang kanika sinamukura. Ya ko wala dep preskem lene de ko dep register ya kanika area lene ya ka sinamukura nadu ketubi por yang sedang kejar kini sepan pra. Iya kate agam wan preskem lene wan pen timit lene wan lipai yoi ko man ko You bilang masih amo kamu nikti. Cuma kini ke notification ke wanra ini ke 1968. Terlada ladang M1 ke notification ke wahadin yang newsnya man untuk kini ke 1968 dia kok. Mem dia notification. M ni 1971, 1975. Regarding ya gani wato yang wacnong mukro till date umpu M lek wan dang nek gani. Mok chung.